Muzolsu menen Amerikanka. Jelinlerin karanızlar. Oho. Artından bir yandan sayıveret tekine. Joş ekene öte. Öte joş maşallah. Her bir uyda uşunda uylardan bolsun tuğandar. Tuğandar. Manaki. Jelin. Ürptörün görüңüzler. Öte çoğun uy. Aldı da uşul uylar satılat. Biz menen bolup turumuzlar. Semental. Manaki süt bağıtında. Hoppa. Videonun türlü ayağına çeyin görüңüzler. Öte çoğun uylar var eken tuğandar. Muna muzoğulları menen. Kanalda koldup like'lardan basıp görüp turumuzlar. Muna dostlar süt uylar izlegen bir tuğandar görüңüzler. Muzoğulları menen. Aldı da büt malumat alabız. Kançançısına boğuz. Bu üçüncüsünde boğaz mı? Muna dostlar tuğanda dişini açıp koy. Hoppa. Maki. Dişinden daha baykaza bolat. Jaş ne? Jeteli çıkana. Jakın boğuz eken. Jelinde koyup dur bunun. Muna dep turuptur da. 30 kaçayın bergen oy. 30 litre geçen süt bergen. 28 verdi de. İkincisinde. Muna doğanlar görüңüzler muna. Ötü çoğun eken. Bu boygan çaçakat bunun. Bunun boyu 1.50 varıp kalsa 1.50. 5'ten narıda. 1.45'ten öyle he? Muzoğusu menen. Muzoğuz erkek canlı oldu. Mana jelinler dostlar. Bu hazır 25'ten narı verdi. Neyiz 30 kaçayın verdi. Vız napar öte küçtü ülkede dostlar. Karanızlar yumuşak eken jeline. 28 litreye garantiyam. Mana dostlar 28 litrege sütü garantiya deyip. Mana jeline dostlar. Çoğun bolup kalıptır muzoğusu. Bu 4,5 aylık bu uy özü 3 ay boğaz. Kayradan. Kayra 3 ay boğaz. Muna sizler için şaşpay jetelep görgözüp bereli baskanların görüңüzler muna. Muna jelinlerin karanızlar çıtığanlar dostlar. Semental paradosundagı kançançı torpaq aldı çoğun torpağı muzoğusu. Bu üçüncü torpağı onu. Bunağı. Muna dostlar 3. muzoğusu. Semental parodos. Oho dostlar. Mana ki. Vız. Törtönün teң çıgat eken. Muna sütlerin görüңüzler. Muna süt kanalların karanızlar. Joğunu gene. İkinci muzoğuz. İkinci muzoğusu jaş uy eken muna. Jelinlerin karanızlar. Tamırlarını dostlar. Abi sağıp görgözü koyuş toktaptır jetelebey muna. Dostlar. Mana şu Bektur degen ini men öte mıқты uylar çıgat negizинен. Mana. Tuğandar assalomu alaykum urmatlı bizdin kanalın kattaloçulары jana mal çarba görөрmandары. Саламатсыздарбы? 18 iyul 2025 yıl Чүй облусу Москва району Беловодскийдин Сретенка деген айылында жүрөбүз туғандар мынакей. Бектур деген инибиздин уйларын чыгарбай койсуңбу деген бир туғандарга мынакей. Ассаламу алейкум Бектур. Кандай? Иштериң жакшы? Жакшы. Сен чынында комментарийлерден сурап атат Бектурдун уйларын чыгарбайсыңбы депчи. Бүгүн сатыла турган канча бар? 5 baş, 4 baş ene ola, bir boğaz var. Bir boğaz. Mынакей. Кайсы ошол? Mına. Ушудан баштайбызбы? Мына достор, туғандар. Кандай порода бул? Bu çörnü pöstüre. Канчанчысына боз. Bu üçüncüsünde boğaz mı? Мына достор, туғандар, тишини ачып кой. Оппа. Мынакей. Тишинен дагы байкаса болот. Жаш, не? Жетеле чыгана. Жакын боз экен. Желиндеп коюп тур мунун. Мына деп туруптур да. 30 kaçayın bergen oy. 30 litrege чейин süt берген. 28 verdi de. Экинчисинде. Мына чыккан айда. Уш. Үчүнчүсүнө Üçüncüsüne boz, tuğanдар mına jelin вообще görünüp turат эми өзүндө эле. Çoğun bolup. Buyursa mına tuayın dep kalıptır. Baası kança bolat? Baası 230 ming so'm bo'ladi. Mına 230 ming so'm. Bolor. Dostavkalары? Dostavkalары болот. Болот buyursa. Жети областка доставкалары болот туғандар. Андан кийин бул уйларда бар экен го чоң. Андан кийин кайсында? Андан болор. Болор мына туғандар. Көрүңүздөрчү мына өтө чоң уй экен. Бул бойган чачагат мунун. Мунун бою 1.50 барып калса 1.50. 5тен нарыда. 1.45'ten öyle Muzoğusu menen. Muzoğuz erkek canlı oldu. Mana jelinler dostlar. Bu hazır 25'ten narı verdi. Neyiz 30 kaçayın verdi. Vız napar öte küçtü ülkede dostlar. Karanızlar yumuşak eken jeline. Jeline hem yumuşak. Amerikanka. Parodası. Torpağı erkek su istiyor. Mana dostlar. Muzoğusu erkek. Canlı oldu. Kaça gün oldu? 3 gün bolup kaldı. 3 gün bolup kaldı. Mana uşul uy.
dostlar öte büyük uy eken. Süt çıkışlarını gördünüzler mana. Artlarını görseteyli. 28 litrege garantiyam. Mana dostlar 28 litrege sütü garantiya deydi. Mana jeli ne dostlar, tuğanlar. 4 önenden çıktı. Soskalar рабочий eken. Tuğanlar. Mana ki süt kanallarını görüңүздөр mana. Kindikti uy eken. Mana ki. Bağısı çebektir, bağısını ayt. Bağısı 295 ming so'm. 295 ming so'm. Az yoluna çıkıp beremiz. Aha. Kanchanchi muz olsa oşonda? Bu 3 muz oldu. 3-cü muz olsa ya, mana dostlar. Görüңүздөр. Sana davay. Tişini aç şeyinin. Kana. Mana tişi. O bol. Tazza tişi ya çirkep. Mana ki. Andan keyin bul. Gelişken simental eken ha. Simental bu? Uydun lemez. Çeşçetli. Uydun uyuğu. Tuğanlar görüңүздөр. Muna torpaq o muz olsun. Bu Çoğun bolup kalıptır muz olsa. bu 4,5 aylık bu uy özü 3 ay boz. Kayradan. Kayra 3 ay boz. Muna sizler üçün şaşpay jetelep көрgөзүп bereli. Baskanların görüңүздөр muna. Muna jelinlerin karаңыздарчы тугандар, достор. Сементал пародасындагы канчанчы торпак алды, чоң торпак муз болсу. Bu 3. torpağını. Мынагы. Мына достор 3-cü muz olsu. Сементал пародасындагы уй. Негизи булар süt багытында болот, э? Bu жаңы туганда 38 litr berip at. Anan hazır 27, 25 şunda berет abi. Берет, э? Азыркы туруш. Мына токтоп турчу гана. Мынакей баскан тургандарын көрүңүздөр достор. Тишин дагы көргөзөлү. Тишин дагы ачалы. Мына достор тишин ачтык. Мына болду. Мына тишинен дагы билсеңиздер болот жашын. Мынакей. Ушундай муз болсун дагы көрсөтөлү. Мына муз болсу мынакей. Өтө чоңоюп калды. Ургач экен муз болсу. Urgaç. Мына ургачы муз болсу дагы. Bizim parada torpağı yem. Торпоо лимузин. Бул кайрадан бооз тугандар. 3 ay boz. Мынакей достор. Мына муз болсун көрөлүчү жанынан. Тугандар, караңыздар. Муз болсу менен. Муз болсу чоң болуп калыптыр. Кана саап көрчү. Мынакей желиндер 4-4 иштейт, э? 4. Охо, достор. Мынакей. Выз. 4-4 тең чыгат экен. Мына сүттөрүн көрүңүздөр, э? Мына сүт каналдарын караңыздарчы. Жоон керек. Мына сүт багытында да ушуну айтат да. Баасын айтем мунун, баасын. 320 ming bas. Baası 320 ming so'm. Mana baasına жараша уйлар тугандар. Караңыздар. Жолдор ачылып калды дейт. Чалса Tajikistan'a alıp geçti. Тажикстанга кетип атат, э? Ona uylar Tajikistan'a sattı. Тиякта сатылган уйлар бар экен. Alıp geçti. Mana тугандар. Жол ачылып калды дейт, достор. Көрүңүздөр мынакей. Андан кийин бул. Bundan bu çeç. Караңыздар. Музоосу ургач экен, э? Канчанчы музоосу? Bu emesi. İkincimiz olsun. Экинчи музоосу жаш уй экен мына. Желиндерин караңыздар, тамырларын достор. Abi sağıp görgөz koyç, toktop tur, жетелебей мына. Достор. Мына şu бектур деген ине менен өтө мыкты уйлар чыгат негизинен. Мына. Сүттөрү выз. YouTube'га чыкпай да сатылып кетип атат. Ошон үчүн биз сиздер үчүн, подписчиктер үчүн көргөзүп берип атабыз мына. Алам дегенде номерлерин коебуз. Çalып, болгону 5 баш. Жетишип калыңыздар. Мына туруштарын, базыштарын көрүңүздөр. Жетекке жүргөндөрүн көрүңүздөр мына. Канча литр берет эми ушул? Bu az 18, 20'a çeyim berет. 18-20 litrге чейин сүт берип атат. Мына музоосу. Музоосу ургач экен, кыпкара болгон. Мына достор. Караңыздар музоосун. Мынакей тамырлары, сүттөр, чыгыштарын көрдүңүздөр. Төртөөнөн тең выз кайрадан саап койчу мынакей. Достор. Жанынан көрүп саап алып кетем деген бир туугандар болсо келсеңиздер болот. Ушул жигиттин колун кармап, баалашып, соодалашып дегендей. Tişini açıp koydu bir hanım. Tişinin daha yaşını bilse olur negisi mına. 6 diş. Bu oldu. Hey. Mına. Bu oldu. 6 diş eken. Bunun bağısını ayttık mı? Yok. Ayt bağısını. Mına. Esi kütüp durat Kuday buyurursa. 200 ming so'mdan koyup 200 ming so'mdan koyup berесиң дагы, ha? Mına dostlar. Özüsün жергиликтүү уй окшойт бул, э? Алатоо, таза. Mına. Караңыздар, музоосу менен 200 ming dağ yolu var. Dostlar, tuğanlar karаңыздар. Желиндерин көрүңүздөр. Andan keyin bul. Muzoz. Norveski деген poroda bu birinci tut. Birinci tut Norveski poroda. Erkek. Mına muzoz. Erkek muzosu menен экен. Dostlar. Mına.
Bu kança litr süt berет endi bu? Bul 20-22 verip kaldı al şu. 20-22 litr sütü var. Birinci tuğutunda le. Norveski. Norveski paroda mına. Jetele arı beri. Bugün sizlerge büt körgözüp berебиз koldan gelişince. Jetelep işlerinden açıp mına muz olsa erkek muz olsa var eken. Mınaki tuğanдар. Kana toktoptur. Bu yakka jeteletçi. Mınaki turuşun jeteleş, jeteke жүрүшүн көрүңүздөр мына. Birinci tuğut eken de bu la. Norveski. Eki tiş. Mana. Mınaki jelinleri. Boylu he. Kıskara karmakçı inim. Sağıp göreli. Dostlar. Baylap durup göreli. Mına muz olsun. Erkek muz olsun menen go. Norveski deyit. Mınaki baylap görgözeli. Kana. Mınaki. Bütüle uylarım sütü eken negizi. Çıkışlarını kararsanızlar dostlar. Bol kalmasın. Görüp çıkıp gitti. Mınaki kindikti eken. Bazı kanday bolat bazı. Bazı 210 bin son bolat. 210 bin son. Gelip sağıp görüp tekşerip nark verkisini hemen alıp gelsin. Alsa bolat eken. Nomerlerge gayrılыңыздар туғандар. Dastavkalары bolat. Эми алыс жакта көрүп жаткан бир туғандар видео вызык менен чалып алса деле болот да, WhatsApp. Ооба. Мына достор. Могу картинка экен, уйдун картинкасы мына ушул экен туғандар. Бул андан өтөт. Американка. Достор. Жалпы саны 5 баш болду. 5 баш. Мына ушу менен видеону аяктайбыз туғандар. Соодаңа береке берсин Бектур. Эгерде кимде ким алган болсо ушул уйларды буйруп насип кылсын. Мындай жетишпей калып булар сатылып кетсе, башка уйларды таап бере бересиң. Бар эми даяр турат. Даяр бар экен, уйлар дагы бар туғандар. Чалып, инимме байланышып, ушундай сүттүү уйларды алат элем дегендер болсо, кайрылыңыздар. Мынакей. Музоосу менен американка. Мынакей желиндерин караңыздар. Охо, артынан биярына сай берет дегене. Жоош экен өтө. Өтө жош, машалла. Ар бир үйдө ушундай уйлардан болсун туғандар. Ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Эгерде кимде ким алган болсо буйруп насип кылсын демекчибиз. Мына жакын болобуз. Туудуруп салıyor десли. Баягы акчасын которуп койсо туудуруп. Бою 1.40 бар ушунука. Музоосун торолтуп анан салып жибересиң, буйруса. Мына достор. Баарыныкына 1.40 ылды эмес. 1.40'тын өйдөсүндө бойлор. 37 да эми бирөө ону калган. Бойлуулар, ойлар. Мына ушундай болду эми достор. Убакыт экен, ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Мына уйлардын уйлары ушул жерде экен Бектурда.